алейкум, шогиду азиз. Имрӯз ҳамроҳи шумо стойка тарзи духтани стойка варадник нишон медиҳем. Аввал чӣ кор мекунем? Пеша ка гарлагнер анахел дару дублерин монда духтаро анахел ручка қатӣ хат мекашем. Камакак 1 сантиметр аҷа зиёд мегирем духтаро 1 сантиметр дар дублерин духтаро. Баъдан чӣ кор мекунем? Боз мо тайёри ҳамира сантиметр мекунем. Тайёрша духтаро запас намегирем. Тайёри мо ба таби духтани шуморо чанд сантиметр ки мефура клиенти мо нахост ки бисёр паҳни бад боша. Ҳамин сабаб 3,5 сантиметр анахел 3,5 сантиметри гирифта духтаро отметка мемонем. 3,5 сантиметр 3,5 сантиметр анахел отметкамон дарафтан мегирем. камтар болотара анахел 3,5 сантиметри отметка мемонем. даруни ҳамира аввал чоркунҷа мекашем. Анинҷара рустак аввал мекашем ва дар даруни круглю рафтан осона. Аввал чоркунҷа анахел мекашем духтаро. Ана акнун ҳамин хатои кашидагимона пайваст мекунем. Анахел духтаро пайваст мекунем. Пайваст ки кардем, ана дар даруни ҳамин круг чоркунҷа кашидагимо анахел кругляк мерем духтаро. духтаро анамихел буридем ки тамом кардем. Ана акнун да материал мечаспонем. Анамихел дублерина ки да материал ки часпондем 1 сантиметр ай поён 1 сантиметр ай боло зиёдӣ мегирем. Анамихел бари поёна акози строчка мерем. Бари поёна строчка бари поёна ки рафтем да болои дигари материалмон монда анами зич анами дублеринмон анамихел ҳозир ай бари боло строчка мерем. духтаро ана акнун ай сини дирантинихел ки духтем ана сини берун гардонда анамихел кора мекунем ки замок мо мастаҳкам биахшу биёяв кам намоён шава. Анамихел строчка мерем ака танамҷай анамихел кам қатӣ анамихел гирду гирд строчка мерем.